non dobom khibo ma CEM Dr. Tuliram rong ha ke hai mane ke claim ason du pigalang li ke active ta active o ma ke claim ason du la sombong pen ba ning doctor dullo ning doctor ta dullo tanili non puta lang li long cerap dun bom theke ala li ke claim ake chok ason laben ke claim pon ka pichun poji ka bor iason ke farman alle ki duji aphan labang nili theklong lo ma sinili chilangan bom ala li ki kim ke rang tang ho development ka ke claim tang ho ya tang ho po bang ke la ke ra theklong phong i mek pen theklong phong pon la ke ni ni je da chok lo a the ki chok che ki claim the ke claim ke claim un e la bang rat thik long phong ta rat ke thik long le son du isona bang ke ani le tu STC claim pen ni le tu ga bor e karbia khe phan khe ki ring je phan kinang sot a aina mukha ka se mar nai ong piglang ile tu ga ain se mar melang lamang so akabor iya bang nila tum ha 1986 में dabor ibom lo seta CM ke claim atum du lo la song bong se la so ka pichun nam thing ni thilong la ano la lia bang ke bulonang long le phelang la long le phela putha land transfer aputha kisikjik kalbiatum along le phelang kirai kom nang ji kirai pi nang ji pu akinang sot du lamang so ain semar belang seta alang lia bang non ka semar pon je bor ilo nile tum cerap citu dun pen alang lia ain semar erlo governor lo silu laga rat thelong le lang la son thot si non penang tu bang ke electoral roll apu thakta kalbi inglong asotum electoral akimi semana ji palam ta hangju thelo lo lake non le ke chiplang wong karbar kali lake ile dwa electoral roll aka siksa bang ke lake ha 1951 per marsi 1952 lo council ke do 1952 per marsi la bang ke ang thu nang ke chok che du pilo lake arni sile ka pichu det unji gali ta penang tua bang kalam ke ni je seta solution bang paklang le alang li la so kapur i bang dulo la se electoral ru apu thak ta alang li ain ka semar ja phan bor i lo dele tum chirap chi tu dun ka dugo ve chi than chi mum bang bong pen alang li ki ja pen non la so bang ta electoral ru apu thak ta ain semar er lo lagara thik lo le lang manera ke thik lo le hor bul he lage la son thot si ile tu council long akimi aja kong ke long du piglo non ke department hokep ta society lo non la latest ba khala song tro to men che to dera phi ke kom se ta department hokera troke council long wang po heta la hai council la session long ka che than ta chi mum nang ji la hai akama pi do po nang ji ka ching wai ching sai la bok so aron la bang avelang tala talang lia ki japen law so aron bang ta ka semar dia phan bor ilo an semar tang erlo la da governor ne sidulo la son tho si di tu bang ke 73rd constitutional amendment ki du 1993 ne kan 1993 ne kan pen ke la so aron akimi semar lo panchayati raj aron lo semar lo la so phi ke india government atum seta finance commission atum seta directly wrong asor phan ke poisa ki pija towara bang ke hala mosa towar si ठीक chorlo aga pre towar ga bedelo an panchayati raj se bang ke 6 schedule area ke padunang ne pusi 91 an kan consultation ki dupen hala suta ne li dudun labang so consultation ki dupen 6 schedule atum an ke pudun sa lo netum ke ni mena a system do ko report hadaga bangke panchayat system ko banang ne tangka nang lu sita netua system long nang lu non
Muhammad sih to thik ase nang tu mitang sistem si semar non anseta semar metika bang ni tu ta kana lu thik to ante sistem bang la so sistem lo si tangka pusan lu ji an 94 nen kan pen ke tangka pusan ke luka do we hala 73rd 74 amendment la so arona ting pen si tangka pusan lu wrong kom se ko wrong along development farman alas 94 nen kan pen pendengan ke anikan opik lo seta la bangsa ron kasi mar me joine piniar ni anta iritum wrong along ke rural development fan ke tangka bang ke ko an manakle dan le den non da wrong in ko ra trok fan sin le cho lagi itu mitha chismar me der polo la talang alang li akija pen alang li leadership pen la bangsu aronta iritum semar erlo non finance commission pen kapacit tonji apanta ni tumbor ilo non la ta governor long sidulo la si halapu pen ang release lo ikidina bo usang release pulo dang te ba pening mo sinang lahat na aron mo kan release et pulo dang te kiwang ja ning kan ong dung au we ong dung aphan seta karbia khe ya tu aphan kireng awar sai ke long mun po la si lai ke rada tum thek long le la rada tum ki thek long amek pe thek long a development bang la ni ni jinam delo aki chok se ni ni yam delo seta rada tum ki thek long le du piglang haula so bang ke rada tum aphan ta ke thana kita akinang sol la hai klempon lo lang li aga prega CM tum pet preg jek ke lai lo ke klempon dile ke thek long ke la pen ke kamatha aja dulang non pulolang rong asar tu phanja kong pi 1954 pen se lamang sa ronta ki thiglo seta CM 1954 pen ki mana tum do piglo non puta seta rong asar tu phan jakong pidik the a joine si case langnu lang nanta police tum se la kana se phem phudun lo session court long nam nang kok lo il tum suk piglo isi sia case tan ingkaning ko ningkan thom kep an kasuli munia tum hidi ko me chi pondok et akhial adat chipayut et a case judun e pula haite le tum pho piglo irong isiang bong case jud ko na idim ta jude de dilo seta lang li mathalo lata rong sorphan rong sar tu phan ja kong pira epinna ana case bangke koralong le si rong along jud et nang ji pokamatha labang so bang ta aga prega CM tu pe 1954 pe non ke ong piglo mati CM gamat se matha pon bedel lo alo matha la hai kamatha pon du sin no la so la kapta pichoglo no rong sar do phanta jakong pielo non bang ke ile tumla council along mesen choklim kang sai a code bang non semarang la labang so kamang non klemom lo an chiklo non nge bola chun pola la sila hai ta chun lo polo te karbe khe to phan alle ki du la pen ke kinang sot ki claim na ji aprang ben claim tek the non claim de bang ke la ge mesen lo busin dita ni jena kopo la hai du la ke ni jena polo te seta basically ke important ke khe to pha ji include le ki du ji aphan ke lahai ke claim por bang ke mesen lo busin dita pudun po na pen nilita son si kroil education na hen banan ko pisi education na tu ke claim pona yi ason do ulang ala bang ke ile tu kapichun ponun e moton thi o pote yo la pen ke government tum ta education na policy ta chelar mo ano ke dam tanin kan ke mo ta bata hindi ke thoma policy chelar lo state government tum ta bata hindi bang do laso polisi ka chelar dolo nora banga ko national education policy bi dolo la se nora ba akasis aka pre system se claim pomo la ke ongoing ala li claim bom lo ala li kapachu je pan bor i bom lo la ben ke non ke hala akimi a system ili tum ki ke siksang ne la daga bang ke inspection a problem school mukha ke suli bom lo ma suli bom be ma la ba so birtak eta dupik ini tu nang tu chini po non la sorbo siksa bhiga na tum
la tu kena a report nane tu kinam tang ni kan ke ba report lang tu lang lo te thilong po karbiang long ke mane single teacher school on pick lai problem result thela la pen ke la son si kena teacher ka we school da on pick school without teacher a school ye government sanction school lo sa teacher we la son on pick lancho tagali lah ke la puthak da aku dula a school mukha a master ke pilo seta master tum kam chiklem klase aga prega tu fan hajira ke pi la son do pi la se la ka resolve ya fan alang li aga prega bidi alang li claim lo non mesena bidi isi dulo je isi education board block level education board ang lagi semar pen laba ke cipu amlo dan inspector tum citerang nang hai school inspector tum ki claim pachun un edet nang nagati si la so claim na ko lo meti actually like school sub inspector of school tum do deputy inspector of school tum do inspector of school do inspectorate school kila ka cari nai ji dengan isi yang bang batai kuan alon nege dam nai ji aron dulu kita la so claim komre pot si hal hai khutna ka do teacherless kuson lo ke tu tek single teacher school pen kuson lo kapichu dia pan ake me bidi na klang ka dia yo la hai hui ki claim pon ki chunun posela le aka prega polisi do latest isi polisi do la retired teacher tu phan la pen ka prek social worker tu phan chairman pc school long kapa inspect dam anytime inspect dam pen si la so report bang da council long wan si la so pen action ke nji pu la bang so a step bang mesen a step endo ili thek long ke ala yong si claim pon pa ka the kama tha teng pen claim pon thek pulo dang te education atu ching thuluji ki claim pon lang du ulang itu ke seta ching thuluji Karbi Anglong police ke sengji tu la so thak Karbi Anglong police ke sengji bang ke nang so ra dia bang la helo police ili tum long ave anja ko wang piglo executive power wang piglo nal tum chini da hai law and order police bang ke la state subject state aphan ki pikok di ma bang ke implement ain ka implement la pen ke development aputha department executive order ke implement la state government to ala tum ka implement ja phan isa force nahi an ituma problem bang pilo police ituma ar denga we an sita state executive power ke le tu onglu MOU ke talk pen 30 department executive power itu nang along le lo la pera phitu ako ke talk bata hindu dolo aku executive power ong thudung nang le lo tan de la hai executive power ka exercise ya pana bang ke nali enforcement la bang so force ke na ko ke la so force ave aport si non tax collection posita ile tum enforce utheke derlo ba border along seta ile tum ke kachirani posita ile tum enforce utheke derlo la son thot si pulonang ile tunon bang sodak bang piglo an bang so bang piglo bang bepar claim piglo aja claim piglo permission gitu tatulo ka aveta dulo non la hai ka enforce ya phanta ile tum jakong derlo la benge non pulonang village administration judicial administration ile tum non la rong sar tum phante ile tum jakong pilo non council long ta isi session court pen pache homan chit isya district council court isi dupo non la hai a case la pen ke la hai order la enforce ya fantai tum jakong nai la mo so jakong ave la eviction ai ji bulo tang de jakong ave ile tum ke kina ya ling seta forest protection ai ji jakong ave
ile tum ke police Assam police phan se kai dai choram nang lo lasi Karbi Anglong police akinang son ako ile tum phan ja kong lang pidu siksin dulo long nilining dublo lang te paragraph 3 sa paragraph 1 F aba ile tum phan village administration town administration jala ka pichun je phan ile tum phan village and town police lama soaja kong lang pidu Kita lama soal ain non putar semar belang. Alang lima thapon lo, labang klaim nak pusa alang lima thapon lo. Lasi akam ni fase hodai lo. Ni di tok bom lo tang te chor lah. Ano iru di bakte ni la ke tok tang po. Ano tang te la soal ain ta council long ciparai si police Karbi Anglong police ta ile tu non recruitment ki pija pan alang di tangka poisa ka do wa to ari thik lam lo. Mungkin lah soal air memang tang teh lah apa sih cun teh lah lah tak cun pun mesti ini mata lo an cun lo tang teh Lagi first time lo kan? first time lo akan pergi 1952 pen non piniar ni anta madu asi yang dah mata telang mati lah first time lo masih lah tak cun pun mesti ini kroy lo hoi tu nengkan kimi long ke ile tum tek long pun tak masih lahai ki klaim pun rat ki tek long le akam du ulang रात के थेक फ्रॉन्ग अलाम नहीं जी जे लो लगे रात पांग साइना तो रात के थेक लोग ले अलाम अंदा नीली के थेक लोग लहाई लो ऐसे मुनी के किचोक एट के कले लो मादू मुनी किचोक है no man is perfect to err is human po bang kipu no man is perfect anu tira pan ing sai lo dang te akichok no po chok se no po sita akichok asona bang akichok pudun thek nei lagai Kiklem bang coklo pulo na ke coklo pu bang pudun thek nei nasi kicok che sona bang bang kang saya tum dan dulu rata dulu laga rata deh sih sa kicok son ta la bang coklo pu bang ke nije ni thek le sini lige lahai abang ke rat thek long le posi radang nu lahai ke thana ya ke nang sot pu ma thalo senang sumna na arju chichir lo na arju chichir ba sini li na than